talnoang al tatum ta upulen tatou yai o mo fa sava no man lau le bangi al paka fa savili ai pafo ia matal no le fiong pa ia le tua o le tatu tal no i le faasinomaga o le identity le tua o le tatu faasinomaga i le tua a misi la ma maua le faaaliga lea o le tatu faasinomaga i le o i sesia mea o le lalolagi lenei a o lai le tua ke misi loa la ma mautu i lou faamoemoe lea manatu ia nga pisi ale kau faisolongisi mea kau faatumu ai ia ma faisi mea tau fo le identify ai tanto ioe le kako ke lalolagi o kako Samoa o le tele taimi o kako ka mafai faise mea identify ai o Samoa o le Tonga ia po se atu nu o mea lelei le anga tanto Samoa ia mantua ia le si identity lunga ko ngai mea uma wa me ngatai da lo ngai uma ngai ia ai loa low identity ma low faasinomaga uma so ifua le ka ke fo ia i le langi i le ola fa about ia po le afi fo ia fa about langa le fa metus pa ia mata ia fitu lo sulta si le sa uma langi fa mai le li ai na ole fa ia fin ngalo le tu ka ko kalangola ele ia mi mo lima le fa pe mai na uloa o le faia oe a le manava na o fa pa ina oe a ole i na mai oe na o to fia oe fai ma perfecta i o perfecta la lenga fa sino tonua ya Yeremia ya o ka ko ye fo tanto val awina o lona winga la ke le manga mi se approve se sikanga o le o sa no tu sa o le fionga pa ia le tua po feta lai tu sa o le tua lo finngalo malo lo tu pei o lo faasinomaga le ia tea o le tu se Yeremia sfukas ngai ai upu faapea o le talenga le tua malanga polo misi lea mo oe mau ele ngata nganga sila fia tatou ali fananau ai famalan tala lea for I know the plan I have for you from wo o loa au por kalame mafuafuanga mo oe ma declares the Lord plans to prosper you not to harm you fa mai le tua ia te oi le asolngai o au fuafuanga po o au plans mangwi ai oi mangwi ai oi mangwi ai not to harm you fa mai le fa ale ngai ngai oi ia por kalame ma fufang o le tua le tala plans to give you hope and a future fa mai o por kalame abatuai le fa moe mase luma na ilele po se luma mana i manuia manga ye kel for I know the plan fa mai o le wo por kalame moe po ai alo swafa o fa mai le wo yai le banka kikia o por kalame moe o por kalame ke mangui ai ke le malai ai por kalame le tua mafofuanga le tua o anga por kalame po o anga fofuanga abatu ai se fa moe ola ia te oe ma se luma ngai manguia o te paiati o te matina o sem tu fa ping ola i por kalame ma fofuanga le tua le kau makia le pine lo pisa fo i pe o le me o ma ka pisa ko ni ma fo ai mesi kwa mamawa ia ma fo ma ia so e sa fa pe le se por kalame le tua mo o le kala le nga fa le tua le perfectanga le na ave le tua ia Yeremia fa ia ko fa nga Israel o le mina o lai fa ta te ai o i te pa pelungia fa mai ia Yeremia fa ia tu ia Israel o mal fikus furkan sanga o wasi ya tu le ia ti la to ai ka mo fa tau mai lunga le luas fulu i ba Yeremia mai sa we le lisi o ngol tanto tai ai fa ai u mai la le fa upu le se fulu tas fa mai o mea ia o ke whaia mō lātou o mea ia ngata ka penga le tua mo Israel le fo i ka penga le tua mo oe ma fa mai I have planned for you wa iai fuafuanga ma por kalame le tua mo oe o por kalame po o anga fuafuanga manuia ele mala yeses o anga fuafuanga le le e mawai le wha moe to give you hope
masa lumana e manuia ole mema kaukia la nga amaya le tua nga fai ka ko le kua pai nga plan ai malisi me nga mai le tua ya te oi mau he gave us choices nga ia amaya filifiliga ele fa malo sia le tua la filifiliga e pulea oi I lau filifiliga pe talia ia mea ua nga folo mai pele ai ele fosia ele tua oi ele fosia ele tua o le filifiliga nga mai le faaloalo le tua ia te oi lo usa mo lo tua finge lo kama mo lo kinga ile faaloalo le tua male a mai o le filifiliga wa le ele se mea fa ngata le kuanku sa wa ka ko me ka ke ai pei o nga ave le filifiliga ile amatanga ia tamu mai ba le fa ko ang fa mai ai la au ia ai au ke rua pa ile la au le le filifiliga sa o loto le o le filifiliga sa o loko nga o le la ua fekipa i ama fese ta'i solo tātou. Ai vai pa mai le tua o o por kalame manguia e kiri mala iai o por kalame e vaku le pa moe moe ma leola. Tama a pai o pa fonga mai manguia lo ainga I por kalame le tua pe vai e te talia langa por kalame. Te te nome tōs furu lima mas furu anga iai upuia. O te tui nā tu ioluma I le aso nei o le ola male manuia o le oti foi male malaya koe whaafonga pa mai le tua Israelu o ke kui ngā tu ioluma I le aso nei o le ola male manuia o le oti foi male malaya ke le o isi kusi ngai ka umai tuspa ia ka umai ia to ai ma le o po kalame la o le filifiliga e te talia pe te le talia a fionga pa ia le tua o nga manguia me ba wai le fo la sa no tu sa o lo ko le son ngai o te tu ina tu yo luma o le ola male manguia o le oti male male o le filifiliga o le mea patilo na oi ya e te filifiliga ola bai le siana sa no pa I pusuli ba luas fulu ua o tu ina tu yo luma o le ola male oti o le manuia male malaya ai fai mai le pasi foi upulalo o le nei filifili I le ola ina ia ola I oe malou ainga pei ola ai oe mai iante oe ma o lo uso mo lo kua finge filifili le ola e pula oe I lau filifiliga a o fesili atu nei iante oe pe whaamaka o fe ke fia o iai pe ao o mai le wala au le tua pe ao o mai le maliu ma le ota Masado le ase se whape mai o ke fia se olu. Tātou te fio uma I le ola e whaababau. Ai le mawhai launga koe whai se si mea. Ao o mai wala au le tua. E o mai loa le oki ka pungi la vangoa. Le ai se si mea. O le kaina nge salamo I liu le tua. O le kala la apostolo Paulo ia tātou te sila fia foi e sila fia o ke loa le tala I le apostolo. Nga sa wale e kalesia le tua. Sa wale e kalesia le tua. Ai whaalongo langa tala ina uanga I loa longa identity I a Keriso Yesu. Kaltia mua mua whai pa sulima. A o le tua o le na filifilia o polo le tau tala. Talu ina whanau mai o au. Mana bal awina I lona lo patunoa na fina ngalo o ia. Pai pas fulongo ina ia taali mailo na alo I to tonu ia te au ina ia o fola atu inu ese le tala le ia te fom le apostolo a o le atua na filifilia au talu ina whanau mai ia le aka kei noa mai ia Saulo e avea ma Paulo o le tala le lei pai la sau filifiliga pe talia ia le identity le manga o ile o lou faasinomaga e le tua o lau filifiliga sa o loto le na e le fosia o sesi e le fosia o se loko o te le fosia o a o stamale le i filifili malona a inga faatasi I le tua o le filifiliga le pe no taua le anga amaka mai ainga ua faile ulua I tangata matul pa ato anga I etena o le filifiliga le na se le amatanga le la kako whapenga ia le ua tātou polonga ma fese ka I se oloai tātou anga lea o le
fili, po o satani, po o luspelo, le nga tulia mai le lak. Langa mea le nga fai. Na mga oe, fua tu matapua ia te ia. Le la ua sau solo ama te se ta e solo ai kako. Awa por kalame le tua le pa peta tau ese langa por kalame mo le tangata soifua. Aya, nga se mai lola amatanga le ua tātou ui ai pai ngata ma pua ngā o whaakitau ni tātou te vai. A lenko e mai Yesu. O ia o le ala ma le upuon, moni ma le ola. Kako ke stoe fo'i ai o ili mea ngata pena ma sauni e le tua mo tātou. Mai liana e sfulu fo'i po e sfulu o ngaoi, e re se mea ngasau e ngā o ngaoi, pasi ma faa umatia. Whama Yesu, ngā o sau e batu le ola. Ia e maua o le ola, ia e maua a tili ai lava. Ia wakele la tātou o le te se ka ua ngaoi e le ti apolo lea, le mea lea. Ua fasi ma faa umatia. O le kako ke ui whainga kāma pua ngā. O le au ngani fo i le uso au na nei tai au. Ia lo usa mara kua finge fo i le li. O te le tal no atu se lotu. O te le tal no atu e ke sau le loku le ke loku ai. Ai fo i le li. O lona winga le fo i a le ui wha mai mau oa. Ngā o lo le pāpua salamo wha mai a se la umele whai. Ea, na tū lai salamo wha mai o le a o toi fo i atu. Ilo mātou ai. Ia vai la ti nganga pada palama ma namu leanga aya famatala tus pa ia na tamo e mai siona tama e fa pe nga ole ata le na ole a fio mai ole li e fusi ia te oi pe a fai te fo i mai mal salamoro fa tani pele tua mo oi fa e kele la awal fa ko anga nga abe ya tama i mai pule la a tasin la fa mai awe ke te lua ai so as today o pa penga po la le mele tatou te ye nei o lo atangia pea ia le fa to anga e tenai to tono le tala fa tai ma le soi fu le tatou te ye o le ua ta mai le tua mea tatou te faia ma mea tatou te le faia a fiola la wale ai le la au le e fa sai le tua o tu ina nau ma meo le la langi nei o le fisili o fea ia le la au le te tausami mai ai the tree of life o le la au le ola e ke sawa le ola e fa babau o le la au le ola o le fionga pa ia le tua if it's not in the word afa ia le o kus pa ia au fai awalanga o le tusi dea, ua faasino mai ia te oe mau, le ala i le mangia, peno o tā ua, ma te ia fitu luas futasi, e le sao uma i le langi. O whea le grup lea, o le au grup e sao o le ole e whaabau, o o le aki e whaabau. Peno o tā ua e seisi i tātou mātango mātai. Tukulo whaatua tuanga, e le ngā o le whaatua tua, a le fatu tua salambo muli ia te fa mai su ai te muli mai amolo sa tawo take up a cross and follow me take up a cross and follow me tatalo pai se temi te mafutai pai taula na fionga pa ia matalia Yesu e be mali ma faola lo ai pensisi la oile tu o tato faasinomaga o leia te ia o anga plan mo umalele fa tatia mo oe ma a el si ta ila ia nga po kalame le ma e talia pengo fa yatu e pura oe pe kadia pele ai a o se fa no anga le kai me te maliu mo wat ai ai tato te le maua le fa mo le ola fa ba fo mai su a le ala pu mo ni maleola e le ma fa sa watu se tasitama pe ale ui mai ta o tala inga Yesu o le tala inga salamo o le tala inga au apostolo o le salamo maliliu fo ese mai ai tu watu lo wala o lo fia fio Yesu te tono e he want to come into your heart and my heart for me to see le Romas fulu ibas fulu ta tino lo ngoto tali tonu i lo loto o nga fa o la inga le o salamo ka kingo confess Jesus as Lord and Savior mai fa ya ko Yesu a fio mai te tono lo loto
e avea oe mali ma fa'aole lo uang ona e amata leo na e ola ma soifua ele nga o ka kingo ma ai ola fo ile si mea you have to outwork your salvation o a e fa'aolenga la ua tele fo i tangata e pise fa'aoltanga but o e soifua mo uona o tātou soifua ai i le fa'aoltanga o le outworking la o le whaangaioi o lo whaotanga. You have to outwork yo lo whaotanga. Ai le whapena le pisa whaotanga ai le o atangia mai. Mai tia, mai lo fofonga, mai la wāmio, mai au me whai, mai le community le katalawa, I ka taunga ba ai e tangata. It's just winga le leo ia te oe. Whamanua le to ia te oe, our identity o lo kākou faasinomaga, o lo faasinomaga ma lo faasinomaga o i le atua. E ke kalia anga por kalame ma anga fuafuanga mo oe. O anga fuafuanga e te manuia ai, o anga fuafuanga e au mai ai, le paa moe moe ma le ola. Ia te oe, e te swapo